Nirmal Kenyam biya malka Nur online TV channel ke jan gwas me te kon kaler mi jidit me de kon ling ke quiring ten content togre which ka South Sudan alera me men bana ling ari gadana togre which ka Jonglei state ngai kon gwan Jonglei state te ka kwer mi jidit Dr. Gaiko Ramadan and Cap Jonglei state cha kwere nyam cha gwar che kan me che kir mi yadi de jochere kumaka tem Ramadan Cap Jonglei state Dr. Gaiko akan konu nyam re ler kam me bejbeje me gorli ngane de kontela nas gor jeno mi jiram jidit kanor online TV channel der jenwa ka nasen ko kien ko blur content to be kan shamala shubkaji kwasa dana pai ka bre chuje peru jeno bi notification bell bi jetwan ba ko be jikula ler chuje peru ba en jin bi jina comment ke bi char bi jagar pin mite mo gor no dere la ku jenwa ba ka nasen ko kien are ler kan me bu konotina shit kaman chala yana won bana kulo woni am chana je kon link kamadan le roda kuma Uganda KSSPD apala South Sudan People Defense Force de ne jane ki de ne dinka chala do kan ka da do pa waka ka Jonglei chaga deploy ni mi jang kirma yadit kana bol mel ke ship of defense forces chicken de intro chicken ga jako bu ko re ka Jonglei state gwasan wakatin ngoda kan ngach dundo rojan chaling kemen de link ka jan gwasmo ko bitin content to bi ka kula ngach ko ko mun lat ka rodiano bi ngaje no dobo wuken ka ja wuken ka doba kobo chala do wuken ka kobo ka dob gadiam dob gadiang jen gwada danen we wuken ga kan ne ti la ne de content la Uganda ne man kwala la re jenene ko goro jeno bina buga tiga ngai katin kon lat karo den la de ni Uganda kel ke de ni kirma yadi de ni jane la dien na dano tiketin o biken match no re biken ga kap misha lokko ne de content la jejen bor biga jejen bor biken na kel kaman ka god chicken deer biya kul ngajen wona na Ramadan and Cap Jonglei state Anwar Dr. Gaiko mitek ne iti wa mak entama kajan gwasa me toka Kobo atoka Ayot County Akobo County Nyirol County okay ko dobran ko gejen wo wukan winami wo wukan wi to wukan ka dak Anwar ta ka tedone ka jaka ka ted Dr. Gaiko min ba kul ngai gwasa me katin kona lianka kan gote to te channel lato kan gote content chala do te aspel mayo military base tekaten lat kan no kan wo kan makne de ko mangne kuma aspel mayo shigme shangai gwade dano shawude shwal ke ye shaja de nak jarol ye ran national security ka South Sudan ko la kuma aspel mayo me charo do kware wucha ka juba cho jen cho wen winami waja ka jen Uganda na me kel ke jen kume dung jan na mani no bikan especially my military base bikan wo dakan wineme ko sianga je go antama la especially my kwerne Dr. Riek Machar ku jele kap ja yena kana ne di alan ko ken ngai kon ken o cha yena wi ke juba so mite mi le rode ala target dien antama kane de kon la ji Uganda kane kuma jan o ba no ba ko kon eliminate ke ba ko wuj ba gwanta kon de ka bomten chika spele mayo mishunga kel kan wore ke do badan de no de ka bom go ba kon wo kane kon buga dak nuara ko re gay ko nuara ka jan ran kum kirmi yadit ran spele maji so target de bi target nuara ka target nyam ke jechen bor way ame bika wayami bikana gorno bika nyinga jako bi loje spell mayo mitega gede bi kula jiak bika shukor bi South Sudan ba chu tere ka nyok minere kon la kwar nyinga spell mayo bika chu tere ka chiga man ngayena tam ngot kare ti jen anu ngum buto ko gwasa be tera ngoja ko ngay kon jangono la den ngo jango bikana nak jang la ken let ken revenge chimesha ngaje ne chiga kon nak ke 2013 kam yana kan kon ge 2013 ke je ron ken dang wal joka kuinguka e kan to ko re to ka 1991 e jen baba cholona so rami kuji tiam mi chewa mi ko re chewa ka be je binaka kuide
do bien gujin o ram mo ram go shi ram go so Sudan mi chete mal ka je ku jana ko janga kane kona nakana ran ya lan mi shi wo na wal be kulu bunna ka kuide so jang should not be trusted at the moment. Okay, many don't contain tin merka kel quick and open neck and rodian ba chiga Dr. Guy Cook me rami mo met kel ka jang che me tekel ka jang ba tama me ram dier ke ting nuer la tok che din che ga de jaga ja won thong mi de ni de garo dierit che de yo gan bo che ga de jaga ja do no ko jen yos ke je kum kir me yadit kano gwi jeno mu kan che je laslat ba je wuch ko tam mon kwa la ne ko no bum jonglei state kana get up na state ken ko ko no warten so ba nor ba yi ya ko bu nyen karo den ko telemanang kitten run mu wana bel run bu kir me yadi belar ka me randu no so chane de moy ka randien bu ka wona gan wini mi chet ka me chane ko ne ka nasir kana ulang cha kam gadien ne kwang chorale ko ba ka wo nak gor kana bi ka bes bu kana nyoko establish so mutu ko tam ko ne linga ka kobo ata danan shi kuma Uganda she woka ne kuma mandana da kuma kire kuma jana la dini jana you know Dr. Bullmel shi amana na shalat shi ajanen okay ajeno mu wete shiran che kuma da sheling ka raje kula da ne pan gaje ramu wete shi kuma lus bine deal gaje en Dr. Bullmel me che lad ne ke de kon lar che kai ka jano bna bu ka kap bu den bu yo to ka kap ka chang jandang ro wi dong wan ka pai dio ko me en wala chang jandang ro wi ke ti do ne diok den chang e dana che permission o be na bu ga ja ka bes me ne kon la civil servant lat ku me dial bu ga ja ka police ne de ne rewi ka so Sudan bu ga ja ko bu yo ken be ken ga gina state right now che nong ni che pay ni Uganda pay ram ke ne yo to ku dang die yo ku dang $1 ka chang ram kel kan ire kon la Uganda alo che ngwan che ga divert no be bu use no be kan you a country ka ning so Sudan be kan ga kam kum Uganda alo bu no kula na ko the main issue kan no by the way no re kala main issue re kum ka kirma ya de kan ren content der kan ka long alo chen ga no kwal kan dor bu kan ga no ba te den ba janen no re so ku jamo ba ga ban ladrar be rek ba chu de ten na ba yu ga no kan ka chur so ko ku mo ko goro bu ne dial silent ka so Sudan na ne la jitaren kan war ne de larik den ko nur ci kan ling pin mete mi je cara la kana larar but jangul kan de ka kwal ka pinya changach that's why we content man Bullmel right corner is acting as a president tam ajala quartam right corner okay ko kan spin di alte pilot ke kan gwadon ke lat ke jen ci kem yadi kan kem yadi ben kem yadi kan barar ba right ajen Bullmel fonde charo de chajeling ko Dr. Machar ko je disrespect ram dini jan kaje ane sha Allah ichi yang Machar che kai kaj ane sha kai kaj potkang you know and jen tele jelwang another thing jen shi ran bon ka dunga spelling agan mutol mutene kujimi tene ko kienten ngode ala ko rame chabe chabok chong kan were mu we kana continue but dag bana ga painin kan jang ko te ga jang ngin mandana lat ke Bullmel chen me kan let kan ni plan dung ding ka ki jangel the council on ngode be backfire kaka so na me de yana ngaja gwa kwa kuma Uganda kwa jala pay kwa ku kuma la de niken la jang militia ku kan ka la torture changa yo jiga na kam ko mi yan gu na kan all this de yan gu yo tam di me ke ne kon na ka rodin ngana ka jang ne de content ngap ko rodin I don't think Osha Jam Shan were men and Navarode, a co telecon Mijaka. Kajan Larry and Nava, no wiki juba necarodian. So no they go chicken neck and chicken, but they are using them connection on 80 moga cap, you chicken lad bullet. Chicken were been began I know, okay, Natina, we can use an echo bigot, we come, no bigger take, but Kulalu. Gin SSPD, so Sudan people fan force. Jin Jang. Quailo nak, Karamton Jin we come. Mecham no kwak wi kwam jino gomi liu che mechane na che kuma South Sudan che no ni je Uganda ko kanede ko ne dongu keneno de which de jeri alaka man de go ira alaka je wo tel mishal national army by the way so tel national army kitel de ko ne de indial ko ne yen ka de nya SSPD ko indial ka tribalist ke dinka all of them they are dinka people only half of them that are nur kan ji Equatoria you know ka ne de shal ka motat you know ka tamber
ka ta win tin ko kien okay so quick ka ne ti kwa pay ne ka yo again but they being pay secretly cha ka pay ne kana ko mi kan cha ka pay tel gwan me de kan ko ga je bran bo nyin kwa pay met ka pin so no mo millet kana ndiel mo so man talk min bi angach ano wo kare wi ka kubo che man ngi no kor di de me mtuoga ne che be pen pin bang either bi kum kir me yadit be fail ke jankel gandial ke bin war bi ga yo de bi ga jere wo ka so Sudan ko ne me che be en well kan war ko no kwal use panken chen wo ga no ro ke be baje longa ke chen mala kana la no re ita ka she mare so ne me bror kap chongwa de bene ko no ta me chika ke chila nin ka ta da ne la rana chung ko da mor kala de mi shoro lut ko wi ko jale yar ko bi atek jende cham no kwak chen la kwak de baji chen ka gat ku ba ka chen ka ta je dan te ga je ngwano dong de wi der te kamal so ne me jana na go de nyo ye kel ala jang antama ke ji yu kan dan chala do ka de drop akobo an gwada wukatena wa kan gorni besni nying Uganda besni nying aspele mayo ka wuka gore je chan bor so ngai ko na je jan bor ka kan war dial so ene me butu gon bi anga no ne re ko ne jaka to ka tong mi ka je kwar jong le ne doctor ye gai ko jaram dan bu nur na ka jan gwasme ko jaram dan ba use ndama kin me yadi la ya jago bi ar do karodun be je mo ke yo bi a chur ro kon tong bi arun na ka layen run be lar no commission meten kwar ken tanon ka order me be ke ko jin wi lu yo le la de yo kem yadit ba jo bara din mulat be lat ko ba mo ke yo ba la lat so gor ya no biya ti shu widum be shung yene ko la nore tintere we ke jongle state ko ne me e move mi shiro da lut ko mu we to ko la to lo bu ko bu to bele ni 2013 edan ngai je go SSPD ya militia na kon chika de ni te be ka kwe ke de ni jane ke den jane te laden o bugun war bukan ganak tel ka ladien gatemal